Kardom pini SIKJIT ALAMTHE longpen niri Giren Singhi lapen pini nilitum labang so SIKJIT ALAMTHE long kacing KIZI ALAMTHE lage Karbi Anglong Ahoy Karbi Anglong Ahoy nong kopuan kitir lo iritum Karbi Anglong Ahoy putagam silitum gogolong langi punatangte iritum adang kitia bang 10,434 square kilometer labang so along linon dumawe Karbi Anglong labang solong le itir tirji farpula takte ilitum kopi piklen nangi lasi pini nilitum labang solam the kacing KIZI thandia pan niri pini labang so ajai megalong niri alui johang polon niri kacing sipachini ponji khorsing peron jakas chairman rotoninti Congress penselang bhancho phalo Kardom lapen jokshan be ASDC Kardom pilo Bijoy Be KSA George Milik Alanglike Border Development Welfare Society Chairman Lapen Angtong Tikathar APSLC spokesperson Borsingti Meghalaya Border Pen Kewang Alanglik Tum Kaiki Masitame Meghalaya Ahoy Peketang Gai Bang Pulo Borsingti Lapen ilitum long dotulang Nagaland Ahoy Kedai Along Kedo Afranke DSD non ex DSD lo mate rat asai klembang Pronov Lunisa Kehai Mili pini labang so kacing kialong kicing si Karbi Anglong Ahoy Kopuson sinon kedo bomba Ahoy kedo araratum kopie kisung doma laka Ahoy kedo tung se chini dia posipini ilitum along Ahoy kedai kedo bang putum duko posini li lang tumensi kecing silam tiadri moi prothome khuribo bisarisu jihetuke Karbi Anglong borderor khetrot ji khokole border elakat bokhabak kori ase tioloke he otikoi gom pabo border amar ki dhorone hoi ase Karbi Anglor khetrot gode moi prothom podia mur proshno Pranab Dimisale moi apuna khuribo bisarisu যে নাগালেণ্ড আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বৰ্ডাৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতুকে আপুনি তাত বসবাস কৰি আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি পেলাই গতিকে আপুনি ক'ব তাত কি হৈ আছে সমস্যাটো পোনপ্ৰথমে মোৰ মৰম মোৰ শুভেচ্ছা আমাৰ কাৰ্ড চেনেললৈ পঠাইছোঁ তাৰপিছত মোৰ ইয়াতে আমাৰ লগত একেলগে পেনেলত বহা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সংগঠনৰ বেলেগ বেলেগ পলিটিকেল ছেক্টৰৰ NGOছৰ আৰু সকলোকে মোৰ নমস্কাৰ আৰু প্ৰথমে মই বিশেষ গতিকে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যেটো বৰ্ডাৰ ইস্যু তাত নম্বৰ 1 হৈছে there is no question of disputed A sector B sector গোলাঘাটত আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত disputed বুলি কোনো কথা নাই এটা মিছা কথা আমাৰ বৰ্ডাৰটি হৈছে খোলা য'ত দৰ্জা নাই একো নাই যোনে যেনেকুৱা মন যায় তেনেকৈ সব আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ড নাগা ব্ৰাদাৰ্ছ বিলাকে তাতে সদায় তেনেকুৱা ধৰণৰ উৎপাত তেনেকুৱা চিকাৰ কৰা মাটি কাঢ়া ধমকি দিয়া এইবিলাক চলি আহিছে কিন্তু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ the aerial distance between the Nagaland and Karbi Anglong of Assam aerial distance is আপনার 119.7 kilometers that is aerial distance but if you say that it is a stretch mark যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে it is 170 to 180 kilometer A point to G point আমাৰ বিশেষ প্ৰবলেমটো ক'ত হৈছে incident is in E point to F point এটা জি হেতু প্ৰবলেমছ বিলাক হৈ আছে হয় অলৰেডি আমাৰ ৰাংগা পাহাৰৰ ওচৰত যেটো সান্তাম তিলা বুলি আছে সেইখিনি গাঁওটো এতিয়া অলমোস্ট কবজা নিচিনা হৈ গৈছে তাতে আমাৰ বেলেগ ৰাইজটো নেথাকে তাতে ডিমাচা মানুহ নাই সেইখিনি নেপালী সম্প্ৰদায় মানুহ আছে আজিলৈকে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টতে ভোট দি আছে কিন্তু আজিলৈকে কোনো সিকিউৰিটি ৰক্ষণাবেক্ষণ দাবী ধমকিৰ পৰা আজিলৈকে বাছি অহা নাই আৰু যদি আমি চাব যাওঁ এই মাটিখিনি যদি আমি যদি বচাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাইজৰ উইলিংনেছ কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ উইলিংনেছ
ৰাইজৰ বা পলিটিকেল উইলিংনেছৰ পৰা আদি কৰি বস্তুবিলাক আমি আগবাঢ়ি পেলাই যাব লাগিব কাৰণ এইটো মাত্ৰ এটা পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে সলিউশনটো আনিব বা এটা এনজিঅ আনিব বা অকল ডিমাচাই কৰিব বা অকল কাৰ্বিয়ে কৰিব সেইটো নহয় এইটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ দিছ ইজ এ ইছ্যু অফ দ্য এণ্টায়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাক যিহেতু ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিয়া হৈছে চৰকাৰে আগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল দি আছে আমাক এটা সঠিক জায়গা এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে জায়গা এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়াৰ পিছত যদি আমি যদি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত আহিবলগীয়া দিনত আমাৰ বহুত প্ৰব্লেমছ হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ মাটি হেৰুৱাব পাৰোঁ কাৰণ যিহেতু আমাৰ মানুহবিলাকে এইটো এৰিয়াত বিশেষকৈ খুব গৰীব তাৰপিছত আপোনাৰ চাকৰি বাকৰিৰ বঞ্চনা তাৰপিছত ৰাস্তা পথ ঘাট নাই মেডিকেল ফেচিলিটিজ অলমোস্ট নীল যিটো ধ্বংসিত অলপমান আছে সেইখিনি আছে কিন্তু আজি প্ৰব্লেমছ কেনেকুৱা ফেচ হয় নাগা মানুহবিলাকে সদায় স্বীকাৰ কৰিব আহে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ পৰা শ যিটো লাগতিয়াল আমাৰ যিটো মানে জন্তু জানোৱাৰবিলাক চব মাৰি লৈ গৈ থাকে আপোনাক অকণমান লওঁ যে আগ্ৰাসনৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখিছে আপুনি আগ্ৰাসনটো অলৰেডি যদি আমি চাব যাওঁ আমি যদি এতিয়া চাব যাওঁ স্পেচিয়েলি দলদৰী RF তাতে কেইটামান গাঁও আছে আউ ইনকম আছে চেঞ্চুলিকম আছে ইনডিচেন আছে ৰিলান আছে সিহঁতে অলৰেডি আগ্ৰাসন কৰিলে আগ্ৰাসন কৰাৰ পিছত এতিয়া যিখিনি আছে what exactly they want to do it is that salami slicing বুলি ইংৰাজীত ভাষা এটা আছে শব্দ এটা আছে এটা আজি লাহে কালি লাহে পৰহি লাহে এতিয়া যদি আমি যদি বিওপি বিলাক যদি আমি চাব যাওঁ বিওপি পাৰ কৰি পেলাই যদি ঘৰবিলাক বনাইছে কালি আমাৰ দলদলি ডিপুলৈকে আহি পাবলৈ আমাৰ সময় নালাগে কাৰণ ইহঁতে যিহেতু ভেৰি ফাষ্ট ইন মোবিলাইজিং হাউ ফাষ্ট ইজ এক ৰাতিৰ ভিতৰত 10টা 100টা ঘৰ বনাই পেলাই আমি যেহেতু 2014 আমি গম পাইছো যে এইটো আমাৰ প্ৰায় এক সপ্তাহত 2000 ওপৰত ঘৰ বনাই দিছে this is something we have to it has to be taken into minute and to be taken into very serious manner মই আপোনাৰ ওচৰত আকৌ উভতি আহিম লাচন আলাংলি পেনাং কাৰ্বি আংলং লাপেন মেঘালয় নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ থাক লাগে পেনাগলাম থান ননেলি labang sopor hot kaduk kawe karbia rada phan karun kat news kelang abang fukaduk kawe tum hanstame nili sialam thepa jini thui bangal hello nilitum pini labang so amai ka chu phalong labang so SIKJIT ALAMTHE kachin kialong ahokpet ke Karbi Anglong Autonomous Council abi representative patum hatisame tum dak hanglo same alang litumang apor na chipi dun dado alang litumang ladak nang dun dado lake isi ningduk pemelam nilitum ningthei Karbi Anglong Autonomous Council pe non copy PCS step ke deima labang solam thibang ke rada tu chini nangji polostame alang litumang wedado lake kaduk beta nindu meloni li rada phala bang ke pachini nang kogje pusini li pachini non puthot li bang thuji bang kala halo Meghaloi ahoy ke dai arada tum kopuson si kereng bom Meghaloi pen arniwan koson si nang ke pet bom lake kaduk be rat pente ahoy long ke dotong si chini ji posini li borsing ti alang li phansi haladak a problems ko pilo hada kisun ko pilo ki hek ke thani posini li choni li pardon ini ladak Elefanta baswa channel long nang hang pot si kadu gawe Karbi Anglong harat atong phantame ni di karong phajir tasinon a hoilong nil tu mekhalaya long a hoilong a kisung a problem kai kiju panita chumang penel tum ka chiteng kheng nang bate ka chibhong nang ver ke akapre kalam kali adoy hoilam sinel tum arni bangta chibhong nang ver la posi pini arni neli tum ke thek long haladak arara tum ke thek long bangke adoy hong long tame pini arni thir klong pen sarkar pen 1951-52 anengkan pen Karbi Anglong District Council pen longlok pen pini arni anta adoy hoya puthaka bangke hadak pilarawe aprang hut ke Karbi Anglong atum Karbi Anglong hin pen ahima bangke ritmutlena long bon ta hadak bangke harlong sike chora posi arlong long isi arjan bilo okhila pen ruiti sebon thala ma ko arjan bangke munir tum kupene pahang dak tahai poposi natural boundary si bilo umtang river halas umtang river long stame piniar nia bangke umtang apar si haladak umtang arroi pen 8 kilometer bangke non Meghalaya si nang si peham pudet lo kona kilometer 8 kilometer 8 kilometer kilometer narket haladak non haladak kutei LP school
lapen ke hospital 30 bedet aputa kanta sop ang ton si gopom mekhlaya si chitok laplo laposi akisarani peneli tom khani than bom bangke umtang river along umtang arroy along helok ahoy kupenayok sinil choma bangta border ke do arat to bangke hadak chikrong dam bom do te bom ta piniar nia ke thek long bangke chuneng ke dam tang Julai ciklu Juning kedam tang Julai ciklu Karbiang long asia matum lapen hadak lokal Malaysia tum wangsi lahai kutea problem nel tum cithanun pen alang tum phan cithanu lo la si halasut alang tum lam chak nang pilo je daga bangke ile tum rat hijan ka chisong bangke unere dia posi daga bangke police station nang bipo lapen mukru long bangke BOP nang bipo lapuson senang cak tekang lo tepon tapi ni anianta labang sualam caka bangke nin tum thek long ledet aprang hut ke Karbiang long pen kipidam Karbiang long asam pen kipidam polling station mulabera long Sierra long pen tam mekhala government tum bang nang hlung phire ben masi mukru long dukok lo mukru mulabera long dak sibitu kok lo mulabera long ta dak kaduka we total vote 893 something do total votes te bon ta labang so vote ke Karbia tuma vote ke dak 30 votes voters situ chot out of la 888 vote ang bong pen 30 something vote ke Karbi lo ala Karbia tum si vote yok chot la 800 something bang ke cuma ngatong vote lo labang ke totally vote pipe pil te bon ta sarkar pen labang so action pinian nianta yang thek non nale tum kari gopilo la sineli tuma kar ya bangke non pini pena amat la Sierra long Meghalaya government tum penang kibila 30 bedet hospital la so hospital ta dapen terek nang po la pen main hadak umtang ada long get binang po la pen police station kalitang BOP binang po la son thak si mukro apart tame Karbi arong supi hadak sumatan Karbi arong supi tame hadak Karbi to phan chumang tum kachinek kahulu longle phelang nang kithi penajok Karbi tum hadak du ne delo hala sorong aprang ke LP school ladu LP school tame chumang tum nang fridak lo la so LP school bangke madana long se wander lo dak chirigen atu hala dak pen Karbi tum nang phlung lo chumang tum nang phlung lo dak Karbi arong du ne delo aphisi Congress kacari ahut ake hai George Milik alang lisi Arunachal Pradesh pen Karbi tung phanwan si hadak don hom ke barat nang bilo don hom ke barat nang di det pen aphisita piniar ni hala so arat to phan sarkar pen kilang council pen kilang ave pawe der amasi non hadak don hom ke out of 30 houses pen ke non bangke don crave forward lo nili nang long ko non head jong ile tum Nagaland border ke dai pesa melam thiar julong lo lapen Meghalaya border alam the pesa me tum lam thiar julong lo lasi non dam tang am jong si tum sarkar lang dolo potang te congress tum ta dak nang cari lo ASC tum ta frang nang cari lo lapen non ke tu bom BJP tum sita me Karbi along anglong along le la inchi isida aka prega phan pipe Meghalaya phan punon Nagaland phan punon kan others kapre district phan pustane pipepu labang so alam ke mai meeting nok sita ningje ber labang so long ni lako puthot isi purun thie bangke non head jong ni to ma correspondent inu labang phu Karbi autonomous council ke hoya tu kaching kia hon alang li phan ke than abang ke laposon Karbi long la ahoy ke dai malom mate lapu Nagaland ke dai malom ke patta kipi la ke Congress arnia hut posi nili tuma correspondence phan labang so lam thi than polasi nili ke cheng sinon Congress along sidampo labang so alam nalitum kan puji nalitum nong long ke dambom social media long nalitum cepak lang alam Karbi autonomous council BJP tum si long lichi ordet labang tong hok ma mate Congress arni si haladak long le patta kipi labang so alam se hok nali bakla tha Chorolo kat channel penjitu la so program pini ke deng pona bangke la pen hok pedalam bangke pini ason son program ke present councilor tum dovek nahi polo
বিশেষকৈ revenue em stame donai office tame ningduk lo athema ahok pedalam bangke Karbi Anglong ara tatu ke chini nang ji alam bangke pini ke chini long le det po nitum puji po bangke lahan lo border long bangke problem ka vedet ke kali akais tame problem ke do bom lo la bangke na hok ngo ajad state along tina state abang tame a problem ke do bom lo hala so problem ke do long tame itung koson se aprang 1951 hala so demarcation ateng itum karjak tipo hala so lambang sinil tum kais tame kemang lapen congress tum tame koson se aprang boundary specify tikang ma hala so teng akais tame tum long le ke do verjima lapen ke kon ke dajima hala se tum mathalo nona bang nitum langdam lo recently jitu social media la halong plang lo je long le border area long a dispute lamba hala so dispute lamba ke bikhek ko la jitu social media long ke klang hai stame hala dak ya ajak jitu council to hadak ke dam pen jitu ki pa prungda hadak jitu ki pa prung la pen lam ke ningje mokha teng polote hala dai isi forest area long lake dorduli reserve forest nili tumta ma thaun te dalo dorduli reserve forest anglong angbong jitu itum rong seng unma palambang athema recently chudhu jitu congress government ke dota Ladakh non arboretum jitu kiki madim same haladak isi jitu longle ki pialam do renuka terang pia college fanpu office tame hala deep forest ki kuri re joine haladak la solama banke afike jitu joyraming leng tame hala soi system chi withdrawal koklo Ladakh ke haladak jitu non border long dispute tame nili tumchini forest area banke kunu poidhe adake rong sengun ipu banke lasi haladak rong ke sengi polam bangsi ni tum ma tha damonde dedlo lapen ku pia joine lo lapen ke sengi pustami haladak ni tum langdam lo haladak banke je hadak specified kuride je hisi banke Karbi village do poisi bange naga village en nitu mi thang ke dam bestami tum theglong lo je haladak banke jitu akem stami hini haladak dam pe nitum banghulo is it possible to set up a village in the midst of a reserve forest nangli labang solam thenoi tum dak tot frong ang bong panangli komat ne pen labang solam the karjui aning hang mo la solam the banke pini ani banke council la tumsi reply na pi polo stalang tuma bede office ta me adak ajak jitu social organization tum do alang tum jitu non pukorte George Milik dolo hala tum hoyong si la penangli tum han ku pisi nangai paklema banke la solam banke klar dak pen kar biang long rap tum pachini nangi la pe hala tum ku pisi ke mangma la solam thestame nangli tum pini dak rada tum phan paklang dak nang po to ni linan long ma thoji nangli lam theban sineli puthot miling sangulong sidak ko ahok pet nangli tum la border welfare society atum pan ake claim ke dam nangli tum kemang bang hada ku bilo the nang tum hadak border welfare society la bang suseng det per finil tum akoi na tum huta kelong pulutang telak border per penang ana ka heluan sinang tum towar sitame non kasalam di phamke bor ibom lasi la bang solam thelang li karju la penili lam finali paklareka ni na lamang e border lam chingwai nami pulote ni bange Ladakh Dimapur sap subnon Ladakh main road pen highway pen hardly 1.5 kilometer basidu non lale ni kaching ba tung lale Karbi Anglong kali 1.5 kilometer pun sabsu kali lo laga 1.5 kilometer sabsu itu gobernur 1.5 kilometer te provide koriche ekoi kali la pu arpan tuar de pon la acha ini pani pa juno na okay ili tum border nam ching ba kang pi ching ba yi pulote Meghalaya hin tum sai sama pen almost 15 kilometer ne susu nang gudan up to Khandulia bozar da itung non pini chidung long le council tax long le kala la kola non BJP government putakali la ta congress adin man da long le kasi border alam angkang pi le cheng wa dam blote tum apol nang chadi mo pen sungatan alam tan ni methang frang hada pen rada tumbang ni pa hai lo sa hala hai bang pu border alam itung problem nang than lo bot ni specific pi mani le phana ga dul la sa okay than chok la bang mo apol na people na tum itung than na Tamen nili tum CM pen EM tum pen MP tum pen ngaching bai ajiding hodo kada border long alam je ajat abidi peno
Lagile nang rong keseng non, tawar la selam non, ba ajano, lagile pailing paidam duno. Sida itu mah border ke protect ni. Men nang dai ke itu non hak handulia side no because itu malah mga nong open nil natural boundary doko. Mula ber piser pulau lahai natural boundary doko. Natural boundary doko, langroy doko pianda bang nangkap. Anon itu nada lapu area bangke natural boundary awi. Itu. Dakta bela di mapur non itu tong ceng ronga paharan dak eke market pen lada itu natural boundary awi. Lapen itu mah kandulia sai lo. Kandulia sai mo itu api bang lah. Spesifik kami nanggalan apa panali tham. Tham po. Nili tom haladak itom mopen alang li nili krang DSP afrang chief alang li tanenjel. Rong ili tom bordat. Non ili tom towar edam po councilor sort and towar tamena epino scheme basengson toilo. Forest road na bonai pino. Acha. La so la bose hur chudu cho. La so hur chu che prang ke rilena long lo au income lo indisena long lo. Don suri ne so se bang building ekdom kim lago duk tai thei kar khai chu do ko mang le la pen pu eke market pu hin boroling ri chuto ri puno ladak tame itum naga adon haro gali asuri sikim daru penak tame na ituma report adum dam name penak diktu de dam tame karbiang long bodak itu dam tu ge ituma sin sap chai thong le kan ni ahan ge sob naga na chirai delu kela so jeng non jitu la eke market pen ha ronga pahara hala dak ana bangta jong si ilitum non le cirai dunde kolete cirai dunde ani kan bang si mo pen rono peningir bo rono peningir son si don in ko don thom kep bange hem tiku pina nangkap bom pulis satu le mane khamke dun pusita me nalitum hadak la pulis tom ben cingki boy po bang sikai si arduli tame ciki cepajir po ayat po pajir po Hemnakin bo. Serta non alam ke kelang mangla pulo je haladak border specific aprang pen je pulo la pinia border bang kawe natural border bang kawe la si non la bangso border ka petir dam ji polong bangso towar disko salam la bang karbiang lo arupen penang anar musi salam arlo kali ni linang thak ko la le la hai lam jong si pul non congress in pensinil fan irrigation na ban boy sap si ni pudet po lang itu mas spokesman si nang ni dulo po ni linang thak po 19 So lambang ke illegation po bangali. kali You should have not used illegation. ek minute I'm just asking what is the stand council has given and what they let you do. I said I'm sorry okay, yeah. let me finish da lapu pa finish na that itum 2014 hut halau sota itum Congress EM Mr. Pradip Singh na hulata dak fund allocation kurilo so fund allocation kupi bhalo fund allocation kuri allocation ka puri mane existing haso forest road haso forest road claim nam tha pusi poisa sanction naga tum ben bang naga thur pa ka joine claim dam un so poisa chidu tha ko la soto arsenal salam lo la so towar si non existing ha so towar bang forest to ma guidance dak ACF do DFO do nal tum anytime ala tum pan ajutami acha okay hala so a hoyal a duilong si itum towar kim nambo san itum bori dampo si CM ben chengwa si bang CM bang ke na tum tamunda lagile chengwa cheng sayong si un plote la ansu se la soto war ka salam pen actual border ko ana distance do actual border bang ke non itum karbiang lo pen nagale na hoy bang ke actual border buke madu akar bita ni matha tenge non ne matha tenge exact accurate na thak ba be ma phi ma wodi thema ha ko hode to mo pel bang ko itum ha okay sai sama dunga bang sa non itum awe ka chini do bang ke hadak army camp do army camp a boundary an ke itum penila hala so army camp a boundary a kung ke karbiang long atuar non kiri hada nage kim non apa nala police isi kem nage kim lada ke karbiang long ma mate konap karbiang long ke karbiang long di oke ni dinang long waktu po ASDC nang litum ta ningkan krep fo ke karbiang long jari lo hala bang so hot ka cari ya hot nang litum tong konat ne lapuson pata ki pido ma mate non karbiang long government BJP atum 1 inci long le pipe labang so hot polo nang litum doklip dok longli bangga dambom ka channel fan churoi glop an ka doi fan tak ka dom pilop dak ASDC
นี่การเครียนี่ ruling โลเป็นหอยดูลำนนกลางโลหอยดูลำบางเก็บ ASDC หุ่นเก็บ number เสียบางเก็บอังตันมันตัวมันก็ลงเลยปตปิเปเป็นอังตันตัวมันดังไปดูลงเลยque do anda nili methang da CM do inkan pli la ninkan pliang bong bense la non ek market a pu la ronga pahara rents pu pencheng lok eviction lok sip mane 10 times eviction lok pen all together track lok si hum frikep theng pigro pon track en nep lok lebar bang frusini nep nop la song thak chilong lok api bunga achilong Nagaland sor achilong John Bruce Rankoy pone nep lok asi hala suhor bangke kiwang freduk even ex MP lo im chalemba asupo attract anta hala suhot nili nep full loaded lok hala so track anta uilu im chalemba asupo track anta asi hala dak ke bang ha hala suhor bang ha Asal hasil Meghalaya tak strictly sih halau ni state government ka kapra state government policy council pen bor inang ko. Tadak ni puja bangge state government a full responsibility border kara iya fan. Halau so bangge central da adai tu do arpudo la pen la state arpudo vek lo la tumsi. Seta number 1 ke Carbiang Autonomous Council lang pola tuwa seta tham the pola dang te thanam nang pola tu thanang pola se nili phala council pen meeting hang huta pudulo kila dak state government ar puthe tan posi dak police ta pangcho nai dak ke development of fund ta nikan CCC kuti pharoi ni bakle bang plote la chok hala bang se council pen bang ke move nang po te council me thang a fund pen chiklem imo we fund do we pen ar pu mata la sor pu bangke state government ar pu asi hala so husi ni CM do bom husi assam government pen cheng wala jot non ni tu bangke participate kali pusida bang government lo posi chingwa nang ko lo non at present la bangso border petir thep jema polutang te ASDC government fan ko PC ka BDP tunji border petir nai pute nili putang alo hala formal council pen ke pha meeting lo ada suggestion pilo nili isi suggestion bangke nili initiate kang lo ne de lo baje hake ul lo akimia BOP da pani te kang lo Meghalaya border na thu an sidani pulo border la so BOP bang pangchu nang lang strengthen nang la ong ilang ba amuni bang tap manpower bang ta hada ke force bang ta pong chat nang ilang hala tum bang ta well equipped mane hile mission san hile da dunang po kali pute la tum pulo che fight un po la hai nili pulo next abange 1951 boundary commission notification do hadak tok lap lo kodak pen kodak ma hala bange nilong ta do sedan ni wan belo la dak lan ke da por we mate tok lap lo hadak si hala so teng pen Assam survey Meghalaya survey la joint survey lo in presence of survey of India under the guidance of Home Ministry la tu bangjong si la soteng pen peklani pulute dak council pen da presar pinang po state government pen singwa paminang po la pen Home Ministry tum la sobang aputia we ke krokria we ke chengwai te kang lo hala soteng pen si am irong long pen ha khandulian ge asama BOP bang ge terek dat unlu tereng non la bang terek bomon la so survey petang pisundar lu plute Meghalaya BOP non am irong long sigidu akung lop hala bang ha khanduli ha sai sama ke dai terek unpo hala hello la si concrete sei sona bang ge la joint survey pisunang po la soteng bang si plan nang po la border ke pithir ke pillar e nang po pen ke anso se hadak permanent isi a development a karbar claim dam lo plute la bang ke problem of the nili na long po a hokpet ke pini la bangso ka ching ki long chet thana long
ruling government mate Karbi Anglong Autonomous Council atum penang an alam thi putha kalang le tumang ye thak dong nei polosame mohatos tame le pulo alang le tum han chu phawe ka phisa me lang tum wangbe da la ke kar ne puthot Karbi Anglong ara phan pachini ponthuji la halo alang tu han phalos tame wangbe da lo si non nili non het jong halbang so Chihuri sai Nagaland border along Chihuri sai adim along alang literon samo methang sa me damlo hala suke dam pen ke theklong lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum all party atum han arnisiar ni hang pen chingwai hala bang su chingwai along pen action kopilo ke theklong alang li fasili arju po teron samo nang li kedam pen theklong kopilo pen action kopilo do action ke thang dawe meeting itu tang seklo yon sosilo nona nil tu hala minors resolution kado weta long lepin lah nona tang ne tang te ne la se action ke thang dawe bu te thenglo arlo arlo yang se claim bom bulu te hala bangke ni sini ne la pen ke hok alam border alam ne ninge tu tang da hem tot bor son asi mande la si lambda karju inang lo hem tot bor diput tot rongbo nang so encet puan da karju nang lo sita ningje nang ko kahut pen mangi ampen ke soy chet atum da donai la si hala so meeting ar ni bang ajha kalam ki dibdo neli thek neli ke chini atenge ajha kalam ki dibdo pu lima bangke la puson lo la so meeting a prang neli pan nang pachini lo border alam meeting doji council pen meeting phaji nangli phanta city nang leji la pen hala dakke somni alam lo la si nangli phan nang pachini mek lo alam eso na bangke border along le ka chojor akam si claim la pen ke eso na bangke ko pina border protection neli tuma bangke non pu chairman wa president na ka si dolo la border Tribal Welfare Society. Nili tum bang fan ke longle ke chojor pusinang pu allegation la sondu la pen son bangke ta nili tum ke border protection akam se ke. La so 19 tarik la so kresir ke bang meeting long nili det la pugali nili tum hada KNLF do KSA do KSYC do la son se la ex UPD sa Welfare Society adum do la son se organization dili ke thom ching wai si litum ganing ge dulang ke written ni litum pine basi written si la si hala dak la border tribal welfare society alam da ke le alam da le lo la si pulo ta lapu ke kam claim mom lo pusi pulo ange ta hapu da ke council pen nange thak dun mang ke ni litum council pen ke badu aphan hada thang akam ta la son kape claim toy avi Kita api nelitum cipulo nelitum hala daket tok long mata lason si tok lo nelitum ke piniame long bangke jat alam ta ningge the the adak adimak long dam nai adimak long dam si hala so PC la report bang nang chi people la pulo ada report ke thek dam long bang la son lo dam lo la da ke dam ta nelinue la son lagi dam ali ke si dulu nelitum dulu ke KNLF atum tarang lo team si dam lo KSA tum da team lo ex KSA waktu manda advisor kadu tum tanang dun lo dun si hala dak nangja pono forest staff tum si nangja pono forest staff tu na than tengela Dimapur la so Lahori jana roy long border pillar hini do isi pen hini la so pen ke Ladakh pen ha 17 pillaran ke soda ke mu pen puson si natural boundary ave Ladakh ke straight line non map long le lang sita Google long le lang ita la son si teglong la straight line la pen ke la pillar krit prok siang long pen la hini vel la ke pu ke nang lut bom lo la son si teglong la pen ke non ki buimi atwar sita ki huji pa atwar sita so king si nang ya pon lo la so atwar bang ke aerial distance ke ala ahok megalong ating boundary ke aerial distance ke am lo 200 lason an bag dota hai la puna towar ke hut pona angke adim pen adim angke hafang ke chehla adim la so towar long si hala tumang la encroachment atumang si utunga ada hem chikim la pen ke hala dak teng nang langsu pu outpost kim hoidu la so pen si dam pu dam thu si la mo pen ba ma kem hini ke theglong isi ke naga tuma kem bulo isi ke karbi tuma kem bulo la ka do theglong la dak towar pi nek theglong kita la so ni
hala dak meeting long bangke pulo forest so da jetan the thang da jetan the la pen council pen sita me thang da lason se pu ni tumke badu fan sita me hala dak ke lason kam ke claim engagement ka engage ka interest lason ka vela sa ko ki nang pi thelo ne tuma ko pi si hang ma di jong se mane fan kam ka pe claim hada development of kam na pe claim jong se ka interest do ka engage do pulo te hala so ko pi nang pi nang ko si nang pi nang kita lo subang napi so ke ave det ne tum go son lo nang pi ko lam ta pi ke klang tu bang ke non ili tum long se do lo panel li sang bong se alang li tum mang je pulo la hu ke council pen kacing ki ke je thana ting se ka do ave ka mang se ta claim bom de la son la so long mang ke la la se ne li ga ni e gang tum mang ke la go son border a problem ke interstate border Meghalaya Nagaland pe nadolo inter district ta laputa Nongjai Nogam Golaghat pe nadolo no ladak langkai jana long sitame nearly 10 kilometers ba ke arlo nang lut elo no lapu sitame wangbom lo ngapen ke wang bang king tom telo la si hala hui abang ke pudun thek non la solong bang ko pilo nang pudun trong ko hala nang ninje dun try ko hala so bang ta kalide nai non itum kalan Badu sida me itu me la tenda noti 1951 a notification na teng 9 la so noti la 10,434 square kilometer la so long le pula jha tum ke avelo kali lo donang po bang ni itu pen ke la so responsibility first the responsibility bang ke autonomous council lo Karbi Anglong autonomous council ahok tema Karbi Anglong autonomous council subject kali interstate no inter district no ita first the responsibility ke latum dakyong si gopini dolo pulong te latume report nge state government phanoi central government phanoi governor phanoi president phanoi la ke responsibility lo la ke non a council pugali hake cheng a congress no BJP no SDC no la ke akam lo la pen ke non public atum ke men ke damage la si la hu kadok kave kahe ra chennai mang ke responsibility bang la ke council responsibility lo ni liang lo matu po porlam do ko si case e bijoy di nangli tum hanta sia koidu hala bang sun Nagaland long li long puthak nangli tum our cars or non existing do bomang punon mate ex punon staminang alai tum tadak kacerap dundu lokson koidu lioning leng lapen ke thansing stamian si meeting lo stame dudun hala bang so meeting lo nangli tum ahok pe dudun lagi actually kecengsi nerilam paklang kleprang ala kat channel nala tum bitung phan churu pajir lo channel tum itu Karbi Anglong la burning issues unimportant is alam thepu thak nala tum labang so talk so nala tum organize the pot laben ke kadu gavil nalin nankar julam nali kecengsi keni yang tunglam pan pen lo laso alam na pangcheng lo alam mangke isi itu non kadu weda Karbi Anglong Karbi society lo ma thelong je isi frustrated society pusi tum inut baini dumanga ninjelu mane nili tum ke claim long stame are responsible mane local government tum and ed acha athe mane tum kadu not only ilitum pini chiwa nege la jitu Nagaland border polander kelli bordering areas alamang tum chiwa na go asi lahe kadu ko we pangrom pet alam pen nili tum ke damtang ninkan hini thong prang tame lapu Meghalaya al border putha tame Chief Minister Meghalaya Chief Minister ma chitong lo plus lapu no recently ninkan siba der bosor bai dolang Assam Chief Minister sobor tunumal panjitong udal hai kaddu ka we pen government tumbang kene bang aveda respond la pen ke claim nahi bang aveda ke paklang tumbang du piglo ta so jo si frustration no jone ninkan hini thoprang nonal nankar jo point mang nilin dampo laso Dimapur border area Dimapur pen jitula laurijan laso long pu jitu non border welfare society kam claim bom polo haso area lambat lason lo je hura dak kenelef tum dolo labena kapre surrendered extremist group tum long dolo ben dak Karbi Anglong social organizations leaders tum adak dolo je lason government tum hari tum demand bom a phionsi ala tum thana claim det pu tum jongjung gupilo claim ni dolange polano masi huda rong seng na ladak Dimapur re rong seng na pumasi itumle kedu the tum an le hadak hem chikim na puisa khaso chingbail amar bangsi hasuri council so whereas the la banke reserve force along lim mal kim nang le ma hasu bang stop and check acha
Amahala suit represent bangke todante nona ko bangke inu organization bang secretary tun mani mana padu pona lo so akam initiate nang polo mahasu stop cheklo amahala so concept bang bang bom lo non phi bangke bang bom lo non council sor non in the meantime bangela tum bitu forest protection road ke semarni pornang alam nang lilo aso alam nang lilo masi kadu bi inu bahini social organization bana tingwa lo jela la sorum bang nang tum enquiry ram tha la pulam lo amas hala enquiry ke dam hut kadu ke paklang dun hut bangke hula bang ke klang bang do ko lo stame la pu kadu we akoy bangke la bangke lili pudani bu bangke itum thanga no da approve thelong lang bola ke baseless pusi pidin idil tum la so por bangke enengi nang kok ke senale long ni potong thui ni lo ai nu da phang par ju pola bang so pheni la sab so break anji angtong tikathar APSLC tum non sarkar chari long lang pasabe pena dikenal tum sarkar cari fan ke bor ibom lo lasi nangli tum labang so long I stand ko pilon tum anter Karbi long border puthak kalang lo lasi border pulutang te lage long le lam lo pot la penili tum ke la non naga ahoy pen lam singi choti la pukali lo kaning ji pulutang te la Karbi long angkang kheti bibi la hin pli lam singi po lasi upen teron sangu kaning ji lam tamen ili don dun he ili tum bang ke hala tunang pudun dat hala tunang jong dat polam bang ili tum sona bang ke matha chere ni ili tum nili matha bede ili tum dedak democratic adet long ke do la so democracy bang ili tum phan dak fit kali data son na na ong dung atum ka matha bang ke kumani kupini claim no pudang ne fada kupini lam jong dun no criticize no pudang te hala phan lam boy ki pedim bang ke aning oirong diti la sinili puji bang ka hok no kupini lam jong dun no pudang te athi do nei approve to nahi athi do nahi ko pipochi ki jong no pipochi ki jong no so lam ma te paklang thek nei a hok lam sitai le tum nang jong do no pulutang te lam hoi bang pinang po pinang yi la si a hoi lam ning je lo pulutang te ni li pudai bu bang ke non itu mong che jong sai sita la bang ke ni li hin pen pui bang ke la ke a thon ro re lam no a thema pini bang ke ko ma ti cha kong nong ke do ma ko ma ti ka chari atuma hala tu ma ting na ko hala tu sinang japo nang po la si nang ke japo no tum pulutang te la ke pini nang japo no tum han kan lo chuni nang japo no tum han kan lo la ke han ning kan pharo ke se ke ba phoke ba se ning kan pe nang ke japo no tum an phan bang ke la ka dai de lo la bang ke la si ha no ning kan roksi ke bata nang ke lo Karbi long sita me pini an yanta Karbi long along le long ko ma ti dolong ji ma ti dolong de ma la klar da ka lilang ha hong ang tan me pan si isi an ni song klang lo hala UP long isi rep case do ada reporter ki pu bang ke ni tum people da reporter tum alo long le ke ni tum 6 schedule area long le ke batai si lutam pur tum long ke pusi ning je batai si lutam pur long ke pusi ning je ang tan atum bang ke dak 6 schedule area bang la ke special area dak bang ke tum ang tan me du jan mong le ko bang da ke chini pe me sitala dak tum il tum kachari tum il tum mone tum bang ke chini ne ko ma si dak dolong ma si dak dolong di mai tum bang ke klar da kali ing pu bang jok ta bang ta me jok ta long le cherai ta me la son si man de la si long le lam lo pot si la bang ke non alam kita pulo inter state border alam det kali lo inter district tal non kangara rong ta dak rong ke sing phan bol ilo sita rong ke sing ipu sal pu a hoi long bang ke la ke kalili karang lang ni ta dopi sita council pena bang ke pinian ni ta lam the dang sipi pela la son si ha langkai jan la son si hala pu hojaya border la son si oxegna lokhwa thoi la son si itum ke la in clip da pusinang pedren lo mat Karbi long autonomous council representative piniabe poifis tame a hokpet ke la ratum chinian koi posi Karbi long representative a rule ko pilon ke play dang ki la pen long pisi play long pilo pujige a role ke play nahi bang ke nili bang jase met pera bang ke la si isian ki an lo in ki nang cho bang ke ang bong pele in ki nang cho no akung pele nang cho no ki igi in ki an lo mati la si along le bang ke 10,434 square kilometer pu posi ha a hoi pele punang kon noi ang bong pele nang kon ni sivet lo la si nili pui bang ke a lu along le sita me kumar ton si tolong ji ma la so aron dang pini bang klar dak nang po ke dam tang a government atum a sarkar tum claim dekhe dalo la bangele tum ka do bela ke party ke si jong polam lo la ka solam bang ke deng nang po a hol claim dekhe dalo la si non ke do bom non ja ko ke do bom tum ta claim thek nang po ko mar tum sila so a long le long la so a pure khelong ko ma si dolong ji ma la bang klar dak nang po la pen a hoi lam pulo tang te mohet alang ni betang ho ke hai kaning je son si ni hin bela se don dun no la bang ke che jong je pin pen non bang ke joint survey claim nang po itu bang ke non rada so tu bang ke mu pen pusong se frustrated itu make manghu elo ninge kang ninge solo hala puta nang ke pelasi itu make border survey itu visit ke dam pu ninge se pathe dam hala da ara phana ninge pathe dam hadak dam pen itum visit dam lo hadak dam lo la pen hala po sora phanta ke than ni tum dolang pu je than la phana melo mati sita
jak kong ke do bang ke la Caribbean Autonomous Council se joint survey claim na po survey of India fan tok na po pressure pina po da bang joint survey claim si ahoi bang pini bang klar dak na po ta so holu bang council pen claim na po posin to puthot itum jingki thona samino la bangso poring hutso phanile tum chington ningsina bangso phidote puthot itum jingki thulongi border puthage tum kuboson si kopia akemang kopia kama thapelote itum border thir tlongi mala ke itum puthot jingki ponthi kar আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, cage wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. Kadom dihinamo fit puthot nili chabang thulo lasi non dihinamo fit nili kechengsi congress ahin masini arju poning tungtu la hello je pini labang suka chingwai long government a representative abi officer me pen pulo nili tuma correspondent ka ching kia hod halabang su long ala masap su clerk lecture ason lasini ni dak masip clerk pon po la border hawar ahoya kunga hawar la puson ka pe claim long ke ASDC lapen Congress ohut pensi labang so ke claim kapang cheng pon long posikipu alang li nilitum correspondent makaching kia hol lasi labang so alang li tum kachet hagabang be puai pesame rada tum ke kachini ke nang sor posi labang so lam nalitum pidok posi Congress iti sango itum Congress pen bangke kai tame border la bangke kai tame 1951 na teng bangke charai kom nai puge pu bom lo la pen puwer lo time to time action can ek ta kalilo 2004 aning kan tame inud magistrate halas tame asias tame diponkor das tame alang pran dam nanglo la bankile tum je ahui ahoy abdul mukhas tame cherai nai chi protect nai pulhayang theglo border isu banke do bom pu jujelo la pen lage ni tum kais tame ningje nang po je ni tum ke la so jitu 10434 square kilometer banke ni tum ke intake do nai do nang po hala halo ni tum ke ningje ba nang yalam ke non avi do pu banke lage chok chelo la pen la dag banke jitu ni tum ke thek long banke ni tum ke chini dam banke rong ke seng nai ne beleg a border area jitu forest area lam banke ni tum thangi pu dunje lam ave la so pu thak akko ni tum puji banke forest area bine monitor kuri nai patrolling dam ji phat rong jitu towar ke selam la hai bang ni tum pudun thave bonai no hala smoothly jitu border area protection apha boundary protection sita ni tum la dag puje banke ko son si council asor mo pe aje hak tum paklang tanglo dag rong ke sengi po lam banke la sini tum long evidence do ko pia pot si je ami tu bisi khushi hoise ku jhagra nokora pra ami khan mati pai gini ase acha kupia polo la soy do kokke la pehala daglam ta me ke asi tu movement pulo irrigation ke ban polam kali la dak banke hala da inu jitu council ki chari veg bang hala bang sigi pulo ke asi bi ami khan lokote ase kupi pola ka ninje long loke hala so clarification si rada tum phan bakla nai peklang nai po bang si ni tume ke ma la pe ni tume kiri la si a hok pe lam banke la pe lang tu meeting hang lo meeting hang all party meeting hang bolote hala daga banke kupine jitu internal policy do la pe border protection aphani tum tingrum pet pe all party meeting do nai irrespective of any political affiliation office ta hadake la ha ke hang hesi afike
jitu usoprak yang tang api damage control di fancy alang tu meeting ke hang Yes, lapen itum ke la soprang already dambelo before calling for the convening this meeting we have already visited border hala so border pen itum chini dambelo ahok pet alam bangke kupise chiplang bom make kupise paklem toy make lapen itum chini lo la bang this is purely a forest area there is no question of establishing any village there so there is no point of attending that meeting we are very clear and we have very clearly already given a letter to the principal secretary Nalam thep. Yes, ho. Kali ya la situ video lam si polang line je lo je ada कैसे तुम द एनवायरनमेंट दो पुगे हाँ तुम पॉलिटिकलाइज करी लो लगे बीजेपी तुम ऐसी पॉलिटिकलाइज करी लो जे कैसे सपोर्ट चाहिए नहीं फान तब में कैसे तुम्हारा रोल दा अपंगे जस्ट के पकलाम नहीं चल अथे मला सोन बॉर्डर विजिट के कैसे तुम दो पिक लो को असो प्रांत में लगे विजिट बांग दो लापेन के कैसे तुम लुक आउट तक बंगल ला कले जे हुडा कुमन भारों पासेंग नहीं फुला बंगाली हाला सोजी तो डेवलपमेंट कम बांग प्रॉपर्ली दाम नहीं हाला सो पासी दाम बेनके आरसी इवन तुम अमित काउंसिल मीटिंग है ना समिल तुम सेम ना मतलब मासे में क्लियर लो जे द काउंसिल पे ना बांगे आपका कौन तो ऑथराइज पीपी जे हरा तो वालो अकप्रेक काउंसिल पे ना कप्रेक बॉडी तो बना पकड़ के पलांग नहीं भगवान मांगे गटा काउंसिल तुम क्लियर लो तो alam bang lalu non bang clear lo alang di tumai clear stadi tum dak ke mang huda bang di is interesting bang ke kopia pot si social media long bang ke jente hala BJP tum amen envek tum han sung sele ili tum social IT sele tum han si dia chuhang nai porela To ne nali. कले दायों से जाने तुम प्रूव ना पकलांग थे पुदुला लबांगा चॉकलेट you know mata video play tanji प्रूव तो बोले थाला है लोग To mili hom. je karbiang lo ada specifically ke chini pa we will produce video On record do. Okay. Orang Kimzia long halada Karbiang long arat pendok to ki Kimji mamat Nagaland naga pe asor kata dak baji. Si ala dak ilitum non ilitum abong ni la so frank si television pilang dei la so pin la so ai shulong ba Okay, ekdom shortly. shortly lo tamne dak rilen pumo pen itum chit han bom la pen adung lo indecent da do au income do la tum government a notification na masi do da governor approve ta itum rilen 1011 acres of land they have allotted from government of Nagaland to rilen boss aru da amar fini pore itu mahe Acha. 1011 acres along the government ba already issued itu ma bang non nang council phan la sin ne mo pen pulo itum political party yang bong ta border ka che protection of phan pile phan ke allegation chu pita ber mani long le chu chu det to ho muk tu hai allegation bang ke jong si au pet chini ne pulote ju pradhan ni ne नीली का चीनी जुंग जुंग ठीक थे दुंग नीली ता काउंसिल बताई नहीं के ए फोंगे चारी दु नोंगलो ए फोंगे इने एमसी सोन दलो कोमानिया लीडर सी आसीएम एमसी बॉर्डर लोंग ले चोर दे पुकिनिया दुलोंग लेना अको नीली माथा तेंगे प्रेजेंट गवर्नमेंट ता में लसन कचो जोरा पिने बंगे क्लेम पोपे नॉन पुना इतुम फॉरेस्ट एरिया लोंग रोंग सेंग ने बॉर्डर लाके नीली दा ओपन नीली डिक्लेयर है इतुम रात मीडिया माने लगे हा दिल्ली प्रथे रंग पुले पुदे दा चलो Facebook long lagi, social media long lagi. Jong se adu ya ho jong se cerai vek na implote human chain po sap acu bang pidili mata ni tumang long ninjelo. Hara so pene nang theng pike dam chot bang na kupila. Ha? Pene office kim dam pi chok chok bang nang pai no pila. Ako rong koson se ke seng der lo pu itum ki pu gen pumisen. Itum ke forest pu bom bangani kan bang nang bab bom non da pu bo don surine do elobo. Ako la anna takalilan non nili korte bhan nili thaknong tung non forest pu bom hadak dimasa tum bang pet pen chetok aksido non da don kreni inko ra ke thom dak a forest no malo a reson ka do yadu Lagi. an ke la so hala so pen dam chet non la so forest angkang malo a borodo a adivasi do a bihari do nepali do Tum ke Karbiang long. Karbiang long andar lo forest pu di pu adim lo Acha. anja forest along le kupson lo rong ke sempol I clarify law. You are talking now based on that notification that is given by Nagaland. Nagaland notification of bank ni tumke respect pay. We don't respond to that. Nor do we honor. Our specific boundary ase. A boundary mate ami. You might not honor ne phanda lang pani yelong tha. Nang ne phanda lang pani yelong tha. Sondali. This is not a gentleman debate. Apura itu clear. I didn't
notify you. I didn't interfere you. যে আমি নাগালেণ্ডৰ নটিফিকেশনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিম নে কাৰ্বি আংলঙৰ অসমৰ দিম This is not your lookout, but the village existing. এইটো হৈছে আপোনাৰ এই নাগালেণ্ডৰ এইটো হৈছে নাগালেণ্ডৰ গতিকে আমি নাগালেণ্ডৰ গুৰুত্ব দিম নে কাৰ্বি আংলঙৰ গুৰুত্ব দিম আমি No, I'm coming to that. Okay, I'll reply him. No, I puji po bangke. Acha, kali chok. Nang lad bang na claim chok. Ladak ke Congress phalen allegation ki pik kali jat kali. Nang pulo la so notification ke irrelevant nang la accept se. Ta rilen na wrong hadak nang kim tan a building don't suri nang kim tan ke nang accept na ko ki. That is not your job. কাৰ্বি আংলঙৰ কি কৰি আছে That is not your job. কাৰ্বি We have the আংলঙৰ strongest egg, that is forest. Besides forest egg, there's no other egg. You have being a forestier. Keep that in mind. Yes, please. Let me finish. And if the council is so interested and you want to address that particular issue, why don't you go to NGT, National Green Tribunal, and put there? কাৰ্বি আংলঙৰ নিকে প্ৰদান তেমান কাৰ্বি Ni duty lo ada forest esa karbi. Nelong part de cerai ke belum cerai tapi apa? Nang kami claim hati nak. Teman si village ke apa? Dia posi negara di sana. Why dia pun naga pan ke ban building rong ke seng dia dah laga. Mat sila pan naga pan ke ban rong ke seng. Naga cengwai. Jong si cuma ngah jong si kisung kiune do. Cuma ngah aborda ban ke. Jong si ceton te. Cuma ban cengwai ke mat ban cengwai po. Isiala mangga hokpet. Ni dang naga ban cengwai rong chong ima. Isiala mangga hokpet. Jodi Nagaland border long si problem do putene naga ban cengwai po. Ek minute. By whose authority you have gone and bought that? Oh, hey. Acha authority ave pin lo putene phana mana check do. Ek minute hoy. George Mill sila ani thang wala plote. George Mill lo kado ka me rata chini na. Oh, long le choy order lo kuno. মই কব বিচাৰিম না এলা ইস্যু ani ইয়ে পাঁচজন border alam aparte na issue ani na maniye na. Don't raise your voice and don't point me. Hey, you also don't raise your voice. Nang sini pan yang front of front. Thalang nili solong lo solong baklang tung he mo pen hatak village establishment polam dolo pen kapre building ka ki mlam dolo lage recent home gali lage mo pen kadu elam daklang no moti sob government atu nage par kang si dak development klang 2013 la pengen nili tum pan allegation gupi ma do lage nili tum action change hala ke la tum individually si dolo tum organization pen gali labang এতিয়া komasi enni man tum action change sita mia dak আমি ये 1951 हितु मुझे कमी हिरी খবৰ খুব ভাল sita কোনে কৈছে কোনে কৈছে দেই হিৰি দিব লাগে কোনে কৈছে কাদু এটা পৰ পিনে কোনোটো কোৱা নাই মই আপুনি কওক যে আচলতে এই নাগা যেটো আগ্ৰাসন চলি আছে এটো নতুন কথা নহয় ইতিমধ্যে কলে এটো পূৰ্বৰ পৰা হৈছে গতিকে আমাৰ এই সংবিধানটো কি হ'ব চাওক প্ৰথমে আমি the design of the encroachers এই বস্তুটো আমি আন্ডাৰ এস্টিমেট কৰি পেলাই নিজৰ মাজত কাজিয়া লাগি লাভ নাই একদম নিশ্চয় মেইন কথাটো হৈছে কি আমি ডায়াগনাইজ কৰিব পাৰিছোনে নাই how they encroach when they encroach to whom they approach to encroach হয় তাতে আমি মাত্ৰ ইয়াতে ডিবেট কৰা সকলে দায়ী না জৰ্জ মিলকে সকলে দায়ী না বিজেপি দায়ী না কংগ্ৰেছ দায়ী আমি আমাৰ সকলোৰে আছে নিজৰ টাৰ্ম মতে সবেও 5 বছৰ 10 বছৰ 15 বছৰ নিজৰ টাৰ্মত সবেও বস্তুবিলাক কৰি গৈছে বাট তাতে প্ৰবলেমটো কি হৈছে আমাৰ প্ৰবলেমটো কি হৈছে আজি আমি গলো এভিকশন কৰিলো তাৰ পিছত there is no other policies there is no other policies what I have observed precisely কি যি পাৰ্টিয়ে নহওক যি সংগঠনে নহওক আজি আমি আগ্ৰাসনটো ৰখাব পাৰা নাই কেনেকৈ পাৰা নাই ক'লে মানুহে যেতিয়া আগ্ৰাসন কৰে আজি হেই জামানা গ'ল যে নগাই বন্দুক আনি পেলাই আপোনাক মাটিটো কাঢ়ি লৈ যাব মোৰ তাত বহুত আহে মোৰ তাত কয় যে মানে অলপ মাটি লাগিছিলে এইটো কোঠাৰ আনি পেলাই বস্তাত লৈ যাবি মাটি মই এনেকাহে কওঁ চিধা কথা কিন্তু এটা কথা মোৰ তাতো আহি পেলাই কৈছে যে মানে আমি এটা অলপ মাটি ল'ব পইচা ল'বি মই যে ফৰেষ্ট মাটিটো মই কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিম since you also my neighborhood how can I fool you by taking money from you এটা আমাৰ এটা প্ৰবলেম হৈছে কি আমি হেতৰ বস্তুটো আমি ডায়াগনাইজ কৰিব পাৰিছো
আমি ডিফু টাউনত আজি খালি এইটো এগ্ৰেশ্যনটো নট অনলি ইভেন হিয়াৰ ইভেন ৰেষ্ট অফ দ্য পাৰ্ট অফ আপাৰ আছাম এ চেক্টৰ বি চেক্টৰ শেষ হৈ গ'ল এভৰি এটাতে কাজিয়া লাগে এতিয়া চিষ্টেমটো কি কৰিছে সিহঁতে চলে বলে কৌশলে এতিয়া আপোনাক পাৰা নাই এখেতক কিনিছে এখেতক পাৰা নাই তেখেতক কিনিছে ইনডাইৰেক্টলি এতিয়া সিহঁতে কৈছে ক্লেইম কৰিছে আই হেভ অলছ' মেট সাম অফ দ্য ভেৰি জেণ্টলমেন অফ নাগালেণ্ড দে অলছ' told me ki like careful from our own Naga brothers because these people do not have any more land in Dimapur city they want to survive for survival এতিয়া হিহঁতক খৰি লাগে আৰু হিহঁতৰ খৰি আমি এটা সৰু কাঠেৰে আমি ভাত বনাই খাব হিহঁতক লাগে ইমান ডাঙৰ কাঠ আৰু সিহঁতে এক ৰাতিৰ ভিতৰত এক ৰাতিতে এনক্ৰচমেণ্টটো যদি আপুনি যদি কৰিব চাবলৈ যায় আপুনিতো 8টা বজাত ব্ৰেকফাষ্ট খাই পেলাই যে যাব আপুনি এনক্ৰচমেণ্ট দেখা নাপায় সিহঁতে আহিব 2টা বজাত যেতিয়া আমি যাম 8টা বজাত সিহঁতে তেতিয়া উইথড্ৰ কৰি গুচি যায় শেষ কৰি দিয়ে খালি এইটো এনক্ৰচমেণ্টৰ মিনিং বহুত আছে মাত্ৰ মাটি এনক্ৰচ কৰিছে এইটো নহয় তাত যিমান পশু পক্ষী প্ৰেচিয়াছ এনিমেলছ ফ্লোৰা এণ্ড ফাউনা আৰ অল ডেষ্ট্ৰয়ড অল ফিনিছড বেম্বুছ logs everything is destroyed amar manu ami agote buji na paisulu but lately ami buji palu je it is our duty sole authority and I'm lucky that I'm been born in this very beautiful district Karbi Anglong Dhansiri and it's my sole duty to protect it with my mind with my heart with my soul ejon ব্যক্তি এটো এটা দায়িত্ব আছে এতিয়া কি হৈছে ডিমাপুৰত সব বস্তু কমাৰ্চিয়েল our people also love commercial but at the same time we must be aware that we should not sell our forefathers land ji party no mothoniu koisu etiao koisu we all have to come together we all have to protect it karon apnak eta aru mati karibole jaborjosti nahe sole bole kokhole hiate supreme court loge jabo ami guwahati court loge jabo noaru we live the fight halfway we live the five halfway আমি আধা বাটতে আমি যুদ্ধটো এৰি দিও গতিকে এতিয়া কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল যেটো সাইটকে জিলা পৰিষদৰ করণীয় কি ভাবে আপুনি হেতুটো ইহঁতৰ সল অথৰিটি তেখেতৰ নিজৰ মেপ আছে নিজৰ অথনি এটা বৰ্ডাৰ এটা দি দিছে কাৰণ এটা নেশন হ'ব হলে whether it is a district whether it is a state whether it is a sovereign country everyone has a nation everyone has a border যুদ্ধ কোথায় যে বর্ডার টু এগ্রেশন সে ফর এক্সাম্পল বিটুইন চাইনা এন্ড ইন্ডিয়া এটা হোয়াট দ্য পলিসি এটা মই কৈ আছো দ্য পলিসি অফ দ্য নাগাস মই আপোনাক কৈছো হেতে এটা পলিসি করে হদাই দে কাম 10 স্টেপ ফরওয়ার্ড ওয়ান্স ইউ গো এন্ড এভিক্ট দেম দে গো 8 স্টেপ ব্যাক 2 step they have gained within 5 years again they will do the same policies 10 step forward again they will gain they will go back again 8 step ami to jaise to 2 step thaki gol ami to peace since we don't understand the meaning of peace what is peace there is a saying in holy books love thy neighbors but the problem with us is that if the neighbors are not good we need a fence that's all I want মই আহিম যদি সময় থাকে আপোনাৰ সলে পুনৰ আহিম মই এএসএস এর ফলপ্ৰম কৰি হৈছো যেহেতুকে নন Ilitum kaduk obesara solution long Karbi Anglong arra atum kopi claim rote government atum la bangsu kamong cerok tong dodonji mala bangsu batak situm alam thebang ke rib nang kok gi posi ASDC pen non ke dubom government man kopi si pachini ji koson si claim dam nei nang litum kacera pa situ donji kopi lo bang nang litum ASDC pen lam thebang pe klamani non boleh apram na claim bom lo 2019 ningkan da December tarik thom Assam Governor Francis tumla border putha memorandum pida personally to ngam lo pen lang linang che chak dun anu nang che dun lo Dimapur border Meghalaya border even la Langkajan border a district border alam penta sida pimala na che chak dun teng bangke pinya da claim de hala bahalo tunga kamatha ki sungda bangke da hangju Ningjelong le polam la kapegalam seta pudam peme seta retain pidam seta la puelo de homosa bangke pudam det seta state government pen da action bang akam bang thang da peklang de titi asila son bulude nona bangke kidwana hanggo thon thur pak se government thon precise na po through movement through educational program la poncho no na a solution wani data kali brother kachini ne kali mopen da pulo lage
joint survey na po give and take duta hai give and take 1951 kalipuda give and take ke duta hai seta isi ke ne po mate aur kalipuda lage constantly wang bom bol ke flung bom na po lage muni ke lage nan mo kadam long ya dim ke du pluda wang bom po flung bom po aku lada ke se langkajan ini council do eviction lo case do kok lo forest department officer do man ne po people lo po bang no wang the 6 na eviction driver bang claim that Karbiang Long council pen se nili pulo la gas ri tha itun nang tum da border chi ne ni da border chi ne the pillar we la se la so pillar boundary notification te pen a hoi bang thum senang pusi GPS pen se hoing thum lo lama se eviction bang le Karbiang Long lu si eviction por ha so tenge ha so kese bang ge automatically ave delo asi non ge dak nili si kaninje jidu itum da chok chedu itum Karbi tu ake chok chedu te khanduri la kali tum bi hega hud bari somar hud lam lo 1970s haladak inu teron samodo bhari ke thake rese chikrong amar meghala sorwan pa David Teron gamen ke pupedel henile meghala sorwan pa amat longle chuyor lo ja lo do welo dakar biang long lo pulo nang om tan lo api bangke hala dakar bangke bang pakta mana karbi tumge chesa da munedel bangke non ke de facto meghalaya khanduli ke Udang lo pula lagi de facto Meghalaya. Khanduli areas became de facto Meghalaya. Lasa lam bangke dak Nagaland dong si Jepang po. Itu mesti naga tu bangke dak long le pek bom bulu deh. Mau pike la an ke ni tu bulu deh. Nang Jepang le po. Khanduli bangke one of the examples. Hala le tu nama thane. Hala bangke kali bulu deh lagi. Mupen alam li pulau nang jidun sai le puneng jidun sai. Tuan shot akam ko elo sarkar jong si claim plute to pressurize central government and state government we must launch agitational movement angtong di kathar ta kali nile tum thiek ba ekdom time short nile hin pen ki puji polam bangke litum ke claim ke dam athon pirore datiti nili puyu bangke mo pen lang li posom se litum koma phano jong ning kente mo pen pero tum dang bong chi jong rat putala ke tum athon gi rore lo athema ke claim ke dam komat lo komano ja kong nang do ke do ke alang li tum asli tum ka do ko ve chetong phong si pressurize nang pomate jong nang po claim serak nang po la so hormu ke claim ke da la si nile tum hin pen ki puji pu bangke ka do ve chingrum pen nang po la pen alang tum han bangke pressurize nang po la pen hala pu border area ahoy long bangke rong kim nang ji kim nang ni polam long bangke ni tum ki puji pu bangke ahok lo hala ke reserve forest pulo tang tehar dak bangke le tum la ke di reserve ke sungkurung la ke on e la ke la si hala dak komane encroachment dulu pulo tang te la ke hok le tum NGT long si tum bangke la ke lampali nang po sita me isialam bang do tholang sita me hala dak ahoy dui ka cherai ji phan ile tum la strategic adema long bangke kupine ile tum keng kam deng nang ji pulo tang te la ke tum chingwai pen a confidence ening ka dong wei phan da chingwai pen hada itum kupine a side deng pen hada itum cherai unji ma po bangke la ta ma thatuna ko gi tan la claim tek ning ko bangali ka do ko ve tum chingwai sa pen kupine claim me pulo tang te po bang Ali mo pan ni. Slide ni thala. okay ekdom shortly Nali tu mo pan cheng bai. Ni nali tu suggestion antar ni ta ke deng dei ku kali. Ta non ta mem mo pan forest la. Non da banga su do tiblo so enter forest alu. Da asabu 3-4,000 hectares baksi dulu. Panglom chong. An pat ke cerai lo. Angge pun nagaran mo dai tu ke forest pusi pu bom. Ingrum ke landing. Bang ke nang lut bom. Jom si kace protect dom han strictly deng de ko de non la ki do tang 3-4,000 acres along le antan nikan ke thom tang ni la vil dei la sikit non nang li pudang bangke ne personal opinion de la ke council kan na pupeyan bu ne ke kar gitum do an thupak ni rong seng det nei bu man ni ni ning hang bang thuk lok le pudam pulo tei thena theng pi ta bang na phuyok ni na jo da mo adapt ya belu ini eno nili mohet pe isilam ma ke pupe dat lo je Meghalaya ahoy ke da etum non alang etum addition ke en hala dak arad tu che peng pen isi alam rai ke cerai bangkala halo ke wangji election bang akili ko bangkala tu hajar parti hada rong kalu dong le
lapen hajak budar mak cepati donde bujak donde poselang tum ceparai tahai ni dia si budam kita kali keluar teh langsung pun kali macam ni nak asap tu apa ini tum langsung komiti ni tum seng lo ahoy cingku langsung komiti kasi langsung komiti ni tum seng ke athe ke SIKJIT movement hut pentan ni tum ing cap lo kongres hut Kongres Council का चारी होता है तो नहीं चाप लो, tapi non BJP सरकार आप लोग ने तो नहीं चाप लो, नहीं तो महा खान रहा आकांग खोन कार बियांगलोंग आकिथे करे मतलब मिनिस्टर MP MLA तो नहीं तो महा आकांग खोन नहीं तो महा आहोय नहीं किदिया सोन नंगलाम kerang सोन नहीं तो उन आम ले lah hari lada kisung problem lah नहीं तो ku mereka border orang problem kisung mereka mesti tahan mesti lapu ajupo pu petat lapu ajupo pu petat lapu son sini tu tahan macam lapu si non ada hiu bangke mereka tu rat pena kacip cak ni cumang pen kacip fight ni tu non bangke kacip cak ni lo lapu si non lah bujok jangan kali non next election ke bujok je pendang lock ke mujong si nili to khanang protect the nang lang the nang hon the adu ye hoy ta thir klong pilar mang bi the ulo tang te nili tum suluk suda huta du kok phat athe nili tum long le philang bang chi hon du ko pot ni tum hanang thiera pon ni tum thaning ning sudung ning jang ji du kok ji osi suluk suda jong si mu du kok ulo tang te kidumo asorkar lapen kar biang long ar lengi the MP MLA minister CM pendang lok department itu la anta la suluk sudah long bang atai to nang si humdu nang si jong si mu dopok ulo tang pita kijut se nili teron sang hokhan nang liphan lam nili kiri ponon la si kijut se nali phan si arju ponon karbi long autonomous council pen ili tung kopi claim dam lote la pen karbi rada tung karbi khe tu malalita ametha view back lang nang li view lasจะการเบียงลงอาลำเฮลาพูลละ10,000โมเมนต์ทางเต็ง10,434 square kilometer เฮลการเบียงลงการเบียรัฐอาชีพเทียบงละเป็นเคสนนอยfirst ke cheng sia rada responsibility ke la so dang along lian ke nang reserve do noi ti state do noi kopi ma ke do theng pi le do theng prang le do har long le do ta la ke karbi ang long a kilo karbi arat a kilo dagar khila si la bang ke cherai nang po la pen jong si esona bang e karbi ang long ara chin non e karbi tu bang ke elong cheyor dekang det po hanani reserve luchok hanani long cheyor reserve luchok la som si klem la si Karbia rada bang kacini nai ke labang so pirthea thake karbiang long puke along a break ke long dam avelu ladak si thinang po ladak si rengnang po lata nono owe chot kali mo isu ta rengnang po lal lasi nono bang ke rata responsibility anang po councilors or phan koi pring chor bang chok chilo sita first responsibility ke council hala tum bang si kado ga power keduana power sita lang litum rinang polasi council pen ke claim nai bang ke border along bang ke kaita chehra un chenang po border kedo adu e hoy along kedo tum sita me towarta nangi lang da nangi me tam nangi lota charling tung dugi la pen ke kopilo kisu ki uni da dui chelang war sai du nai ta non la hui litum pipe karbiang long la non kwana ningkan ne council ke long la sia la ke mo pen je thanel la si non bang ke forest bang ke council pen protect pe me nai non ladak sita mela so encroachment jong si encroachment ke hapu pen bang poli dak pen ki lutta doma titi forest arlo la so encroachment bang check nahi polute green tribunal long andam nang po green tribunal long lam si case la doldolia reserve of forest ma si non hadak rong e kem dam po bang li hadak bang la so forest ma si protect pe menai amaru responsibility nothoka noy gutei gos gosoni bilak naikia hoi gol tokola hoi gol etia etu responsibility to amar hai haladak non kopi mage doan sitame gopil hadak ronge se hadak apilo dia beat officer usorot kore kala kintu forest department e gom na pae do labson sidokok lasi council pen bangke first responsibility ke elected representatives lo karbianglong arat farmansi la tum karjap lo bulote la so karbianglong ke raja pan dak forest donoi t state donoi
ha komantu pen ati state no ha komantu la so forest da doldolita 1925 ne pinia forest pu matili 23 25 forest eta lage kali lage ha british arni pugeli tum punolo laili tuma kilo lasi so property yong si encroachment check pulote forest arlo encroachment mang sili tum check nang po lasi jong une ki pune dake karbi pen chenglok a dimasa karbi dimasa sob evict koribo pora কামটো কৰিব লাগিব ফৰেষ্টটো আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব ফৰেষ্ট প্ৰটেক্ট কৰাৰ বহুত কথা আছে এনভাইৰনমেন্টাল ডিগ্ৰেডেশনৰ কথাও আছে তাতে ইয়াতে হিউম্যান ইলেফেন্ট কনফ্লিক্টৰ কথাটো আছে লাসি লাহুই কাদ্দো কাবে বাংকে পিলো কাউন্সিল বাং লাং পেমেনাং পো দিফুলে কার্বি আংলং গালি হামরেনলে কার্বি আংলং গালি লা কাদ্দো কাবে হেলো লাগে কার্বি আংলং লো পেন ইলি তুমসিতা কাউন্সিল দলো পদ মানে দলো পদ লাসি কাউন্সিল বাংকে নন বাং নিলি নিং হাং বাংকে কার্বি আংলং আরা সিতা চিনিয়াং তুং লা 10434 স্কয়ার কিলোমিটার লাসো স্টেটাস বাং আলাং লি তুম রাটাং নো চেপাচিনি নন tribal border tribal welfare society tu mana ka chuning rido non alang litum alam pensila huita ke klanglo nang tu manang pudun rin pu alam mangali lasinang litum stena bang sitame karbiang long arata bang phan ke clearly che pachinya pen dak ke doana member sa tum sitame la so bang ke ko pilma methang a stand lo as a whole society ban se ni tum ke la son si ke claim la son si dai puta la bang ke che than nangi sine mo pen puta isi bang ke court george fan je isi bang clear dang nai je hok pet councilor sor bang ke nang li tuma phan rong pa seng ye phan a plan do ma be ma hala chod li tu pu je bang na pe ni tum hai irrigation pine do pulote hala ke ase do bang ta clarification nai akon nang tim yong si lan se details nai pulote nili nang li tum hala so videos lame nang play pidat po la pe nang li tum dal lango to ama si Aporam do ko posi aporam do ko posi ni da si la ko sa ing dei ma keng to nang ko pola si pini la bang so SIKJIT alam thelong ni tu ko chu phapen naga chitong don angtong ki kathar pen chenglok ti sa ho be sa ho la pen ke pu inti sa ho teron sa ho मिलेगा समोर अपन के नुनिसा समो निलिका दुगो हर बस में कार्डो पर जिसिम बिनी सो साइन दे मके रख सकते निकल कार्डो